Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Education like nataun sele nataun senga ku payati ni sushi mimwe akana sezi namati iya kana ye Tabah Butiapi Abes U Ekbal Ahmad Siau Muhammad Na Sayyidi U Abul Qasim Doa Yushe Laibadi Asizi Namad Ni Habes U Shabatima Quran Jamiyama Ayat Taboku Yusu Playang Tubadi Asizi namat to Chongda chongdu myaga Ningendo teshigu Sanitaja Yusu yang Pipadi Asizi namat le Asudo Saifulma Kapya tapu Yusu payang Asizi namat nga Sabi bianwe julo yadi Chongna pataye Mimi sati wai Atasha Anisha Myamu Achetawai Shailing Yoja Kayan Vipadi Asizi Nambe Chok UCR Apuema Tawuga Sei Ahaya Vida Payayegu Mido Mibu Seku Yamigo Shailing Vipadi Asizi Nambe Kuni Soya Chongdo Chongda Chongdo Ma Shahida Ma Amyoda Medani Payaye Midomya Aye Jibuna Abea Twajong Aye Jidigo Yama Bada Sagabi Shilling Pedoma Vipadi Asizi Namashi Soya Chongdami Ma Mustakima ANR Education Life Payasati Wenui Payati Yubi, Pueblo Totaladi, a Chawingo, Engle Bada Sagabi, a Teze Shilling, Pedoma Pipadi. Says number 2 Inus Arkanma, Luda Mumezo Yari, Payaye Ayejibuna, Payaye Kameli, Mido Busy, a Chow Shilling, Toma Pipadi. Says number 3 Siau Abdul Rahman ga Payaye Bebo Tuteze Miba Pawiyami Ganago Shilling Jobia Toma Pipadi Asilze Namasati Tunai Paki Maulana U Abul Kalam Sama Amyota Mi Nyami Paya Kalo Aye Jizigo Mata Ina Nemchimbi Georgia Toma Pipadi Asize number Sani Sabe Jambe Soya Chongda Mong Abul Wafama Sabe Jambe Chamba Yachi Achu Chedugu Engle Pata Sagabi Shilling Pedoma Pipadi Asize number Sato Chongdu Ma Nurkolimadi Aute Sume Payati Yachi Singomuna Kezashago Shilling Georgia Pipadi Asizi numbers Sato Selaya Nataun Sele Nataun Singa Kupayati ni ANR Education Library Nason Samwe Bunai Tuchen Zunya A Sushi Miyan Pipadi Asizi numbers Sina Sabe Jangwe Chongda Chongdu Nya A Sushi Mi Pedama Pipadi Asizi number 6 Payaye Saya Saumya Yetadi Chongdu Nya A Sushi Mi Pipadi Asizi number 7 Ni Bayana Anopiyamya Being Siwinda Nedo Achu Chongda Chongdu Nya Gu Sushi Mi Pedama Pipadi Asizi number 6 ANR Education Light Na Chongde Amyago Gombyo Sushi Mi Pema Pipadi
အစီအစဉ်နံပါတ်19 Senior Photographer ဦးအဘူကလာမမာရှမီဒါအဘယန်ဤကျိုးစားအားတော်မှုအပေါ်ဆိုရှင်းမင်းပေးတော်မှာဖြစ်ပါသည်အစီအစဉ်နံပါတ်20 ဆီယာဦးအန်ဝါမအစိုးရဆိုင်ဖူအဂုံပြိုဆိုရှင်းမင်းပေးတော်မှာဖြစ်ပါသည်အစီအစဉ်နံပါတ်20အရာတဘာဝတိမနေကိုချုပ်အမစကားပြောကြပေးရနာအခမ်းအနားရောက်တင်ကြောင်းကျေရရင်ဖြစ်ပါသည်